Wow, okay, ukuntu rero ushobora kuba watangira kwinjiza amafaranga kuri TikTok ku followers 1000 gusa. Ngiye kukwereka option zose maze urebe ibyo ushigaje kugira ngo ube watangira uzikoreraho amafaranga. Kuko hari features nyinshi zitandukanye z'uburyo wakwinjiza amafaranga kuri TikTok. Ubwo uraza ufungure TikTok yawe nk'ibisanzwe. Urayikandaho ubundi utegereze. Urategereza ntabwo bitinda. Urabona ko twebwe yamaze gufunguka. Hanyuma rero urahita uza ukanda hano handitse ngo profile cyangwa se handitseho me. Ahangaha natunze kano gafresh k'umutuku kuri profile uraza ukandeho gutya, nurangiza utegereze urahita ugera muri dashboard yawe. Hanyuma rero urabona ko hano bahita bakwereka video zawe, bakakwereka aba followers ufite ndetse na likes ufite. Iyi TikTok ni nshyashya, ushobora kuba wanafollowinga, ni international, nawe ndaza kubikwereka urebe ko niba n'iyawe ari international. Nusanga atariyo unyandikire kuri 07 98 08 41 51 kugira ngo ugufashe nawe kuba wagira international TikTok. Hanyuma rero ku buryo ushobora kureba uburyo watangiza kwinjiza amafaranga, uraza ukande kuri turongo dutatu dutambitse hariya natunze udufresh. Urakandaho gutya ubundi utegereze, numara gukandaho urahita uza hano handitse ngo YouTube Studio. Ahangaha natunze udufresh tubiri, ukandeho gutya ubundi utegereze. Urabona ko hano bigiye gufunguka, ni ukuvuga ngo biterwa na internet ufite ukuntu yihuta. Hanyuma hano rero byamaze gufunguka. Urabona yuko hano kutwereka post views, net followers na likes. Urabona ko byose ari performance nziza. Post views ni 18%, net followers 140%, likes 143%. Ni ukuvuga ngo tuno tuntu iyo turiho bigaragara ko mu gihe cy'iminsi 7 uri gukora neza. Hanyuma rero ukimara kugeramo hano nuza ugasanga hano biri muri gorofu, uraza ukanda hano handitse ngo monetization. Numara gukandaho bahita bakwereka zino features uri kubona hano. Zino ebyiri, iyitwa Creator Marketplace n'iyita Creator Rewards Program. Izi nizo features ebyiri zigaragaza ko TikTok yawe ari international, ishobora kwemerwa monetization kuri features zose. Izi ebyiri nizo zibigaragaza. Nusanga utazifite unyandikire kuri za nimero nakubwiye arizo 07 98 08 41 51 maze ngufashe gufungura international TikTok. Hanyuma rero hano uraza kubona subscription, work with artist, TikTok shop na live incentive program. Hanyuma rero kugira ngo nkwereke features zose n'ibisabwa kugira ngo utangire kwinjiza amafaranga yawe mu gihe wujuje aba followers 1000 gusa, ugatangira kuba wahembwa, maze n'igihe wagize aba followers 10,000 ugatangira gufungurirwa izindi features. Uraza kandi hano handitse ngo view all programs. Urakandaho gutya kugira ngo tweke porogaramu zose, features zose za monetization. Hanyuma rero hano urabona ko bahise batwereka ngo monetization programs. Ya mbere subscription, Creator Rewards Program, work with artist, live sensitive program ndetse na service. Hanyuma hano uri kubona ko uri kugenda bakwereka ibintu ushigaje kugira ngo ube wakwemererwa guhembwa kuri iyo features. Task ushigaje. Urabona hano kuri subscription kutwereka ko dushigaje task ebyiri. Hano dushigaje task ebyiri, naho hano ni task imwe, hano ni task ebyiri, hano ni task imwe. Hanyuma rero kugira ngo urebe ibyo usabwa uraza ukande kuri kano kantu akangaka, ugakandeho gutya ubundi utegereze kahite gafunguka, utegereza birodinge, bahita bakwereka ibyo ugomba kuba wujuje kugira ngo utangire guhembwa. Okay, hano tubwiye ngo you could receive any estimated S8 assuming your community has 4 subscribers. Noneho hano uraza bahita bakwereka ngo you are not eligible to join. Uvuga ngo twe ntago turemererwa ko
kuba twahembwa kuri iyi features. Noneho batuvuga ngo ibintu bikenerwa be at least 18 years old, ugomba kuba ufite imyaka 18. iyo urabona ko kavivutse no kuvuga ngo turayifite. Ikindi have at least 10,000 followers, followers 10,000 ntabwo turabigira. Have at least 100,000 video viewers in last calendar month, kugira views 100,000 mu video yawe mu gihe kingana n'ukwezi. Ikindi meet our community guidelines and creator code of contact, ni ukuvuga ngo hano ni ukuba utirigeze wica amategeko ya TikTok igenderaho. Hano ko dushikaje task ebyiri, ubwo hano tuzazifungurirwa iyi features ariko twujuje aba followers 10,000 ndetse na views 100,000 kuri video zacu twapostinze mu gihe kingana n'ukwezi. Okay, hanyuma rero uraza usubira inyuma none ujye kureba kuri ya features, kandaho hano usubire inyuma, turagenda tuziriho zose maze nze kureka iyi itangira kwinjiza ufite aba followers 1,000 gusa. Hanyuma urongera nanone kuri iyi ngiyi creators rewards program, kandaho gutya, kandaho tugereze, kandaho dutegereze. Ndi kubona bitari gufunguka ariko nategerezaho gatoya. Ntabwo iri gufunguka, reka tube tugiye kuri iya gatatu turebe. Iriya nayo turaza kuyijyaho turebe ibisabwa kugira ngo utangire kwinjiza kuri TikTok yawe ku followers 1,000 gusa. Guys, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera. Nimba ari igitekerezo ufite ucyandike muri comment, tuhita tugufasha rwose. Okay, hanyuma rero hano basoho twereka ya features nababwiraga ko ushobora gutangira kwinjiza ku followers 1,000 gusa. Ni features rero nababwiraga bita ngo how do you work with artists. Bavuga ngo pick a paid music task you are interested in, create a video with that song and post it. The more likes, share and viewers you get, the more you earn. Hano bakutubwira ati kutwereka utuntu tubiri tw'ingenzi, batubwiye ngo pick a paid music task you are interested in. Urahitamo umuziki wumva ukunze cyane ugushimishije. Ikindi cya kabiri uzakora create a video with that song and post it. Creating a video ubundi ukoreshe iyo ndirimbo, ubundi urangiza uyiposting. Bavuga ngo more likes, share and viewers you get, the more you earn. Uko ugenda ubona ama likes menshi, ama share menshi ndetse na views nyinshi, nuko ubona n'amafaranga menshi. Hanyuma rero nababwiye ko iyi features ikenera kuba ufite aba followers 1,000 gusa, apana gutegereza 10,000. Hano bari kutwereka ngo to apply work with artist you must be at least 18 years old, have more than 1,000 followers and pass at cheating verification. Ni ukuvuga ngo hano icya mbere ni uko ufite imyaka 18 urabona ko wavivuye. Icya kabiri pass at cheating verification, ni ukuvuga ngo ugomba kuzuzamo neza payment yawe, uburyo uzajya wakira amafaranga ugomba kuba buhura ari we ubaruyeho imyirondoro yawe. Ikindi cya kabiri ni uko ufite aba followers 1,000. ngira ngo ni features z'ingenzi nagira ngo mbereke ku buryo watangira kwinjiza amafaranga kuri TikTok ku followers 1,000 gusa. Urakanda hano dusubire inyuma tugende tureba n'izindi zose. Kanone dukande kuri iya kabiri creators rewards program turebe. Ndabona itarafunguka. Irafungutse nayo, reka tuyirebeho. Yari yatinze ariko noneho irafungutse. Kuri subscribe guys, maze turebe uburyo twakura amafaranga kuri TikTok. Hanyuma rero hano bahita bakwereka ibintu ugomba kuba wujuje. Icya mbere ni uko ufite imyaka 18, ikindi ko ufite aba followers nibura 10,000, ikindi no kugira views 100,000 mu gihe cy'iminsi 30. Urakanda rero usubire inyuma, ubwo tugiye kuri iyi ngiyi iya kane bita live sensitive program, naho urayikandaho gutya tugereze ifunguke. Urabona ko igiye gufunguka, nategereza. Wow, yafungutse. Noneho yo urabona ko dusigaje option imwe, kuba ufite aba followers 5,000, kuba ufite imyaka 18
niyo bita no recent content or live monetization violation, kuba utarigeze wica cyangwa se ngo ubangamiye amategeko ya TikTok cyangwa se uburyo bwo guhembwamo. Urabona ko twe dukeneye followers 5,000 kugira ngo ino feature zifunguke. Ni ukuvuga ngo rero guys, ugomba kuba ufite followers 1,000 utangira kwinjiza, ku followers 5,000 n'iyi features urayifungurirwa, no ku followers 10,000 na views 100 zose ziba zimaze gufunguka. Urongera kandi hano dusubire inyuma turize kuri iyi ya nyuma bita service, urakandaho gutya. Hano tuvuga ngo join service plus to monetize your skills, expand your creativity with personalized service by. Tuvuga ngo hano ni ukuba utangira gutanga serivisi cyangwa se ucururiza kuri TikTok. Iyi features nayo urayifungurirwa, gushyiraho bio yawe, ibyo ucuruza, gushyiraho uburyo abantu babibona, ugashyiraho na address yawe y'ahantu ushobora kubikura. Hanyuma rero guys, nizeye ko kuzi subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzacikwa na video nziza z'ubutaha. Urabona ko nkweretse uburyo ushobora gutangira gukorera amafaranga kuri TikTok ku followers 1,000 gusa, utangira gufungurirwa features ya mbere ku followers 5,000, ya kabiri ku followers 10,000 na views 100 zose zikaba zamaze gufunguka, ukaba utangiye kuzikoreraho amafaranga. Nizere ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera, ushobora no kuba followinga iyi TikTok account yacu witwa BenWJ kugira ngo uri kubibona. Hanyuma rero nayo ijya icaho content y'uburyo ushobora gukora cyangwa se kuzamura social media zawe neza.